sisi ni uvea nundo wa kuendea kwithiwa na itundini wa kilungu cha Uiiti na udho cha ingi tuendanie imwena tuwasilela ila ikulio na kitali ukwenda utuelesea wewe wacha kana mundu no akome na kana masaka tutia muyo kila mukethia mundu ndebo kana mundu akavaluka na akatutia na bona ambisa kuelesea kindu kioka tutari chuki kwa wingi matukano na is quite common na hizo kitu mi pen disease tumbitusita non communicable diseases NCDs na ni disease ila sio asi mwene kwako disease ila usoba sia mwene kwako pen disease to soba ndin wa mwene kwitu na pen disease umaanza iko kama mwene kwitu ila umaanza iko kama mwene kwitu communicable diseases ta typhoid amoeba malaria corona hizo umaanza iko kama mwene kwitu na bila tusoba ndin wa mwene kwitu kwa mwene wako ni usoba disease hizo tumita non communicable disease kana chronic diseases muno ni diabetes kana sukali kwa mtu ndakame na cancer hizo ndita to na matukwano kwa mtu ndakame nchoko tuma andu inge matutia nondo disease ila usoba ndin wa mwene kwa kusiwo twalawa lapeke ndo wake wanacho kutumia andu inge na diabetes na hypertension pake no mewa na matukwano ntonete andu inge muno maitutia makadi ni mendete na mepaluka na merutia bukwabu na merutia pyo na mundu dawa na daktari na dawa mono nomwe na matuko maingi ila mundu atuwe tabedi na mwingi mono nundu matuko maingi mona mundu so either akita kuko susumu kana peke no chekwa nundu mundu nda hospitali na dawa lakini matuko maingi na ni toto muno masaku na kitui na makuene ukazadia advancement na thina nundu mundu dawa na ni watutia na matuko maingi na ndo ala mena miaka about 50 60 70 80 nundu blood pressure yetu ni kwa of course pe blood pressure ukita kwa ndo anini nonete ando mena miaka 25 mundu akabaluka because of stroke 25 years 28 years ekaluka ndo stroke well the disease is spread na jokutimi ando anu medwa na blood pressure the ulumuno na blood pressure wongo wipulana na ndakame di polika di bust di polika ndene pa ndene wa wongo ndene na wa mina ndakame ya mino polika ndene wa wongo ndene edwane ninge muno mundu za tutia at once ona ba edwa 2 seconds amida mino polika that's all adutia bukwabu ila ndakame za polika ndene wa wongo na ya polika ngaliko emwe eza no nini irutasi ya mundu na stroke na yambye kwa ngaliko emwe ko ngaliko emwe ko stroke na eno ya mundu kwa at the same cause na jikutimi andu inge matuchia at once ukithia andu mena mundu maingi na ukithia nundu tia kamba yambye kwa cha mundu maingi majini what not ti mana na kila kingi apart from stroke na keke kwa wingi ni heart attack itumeta kwa kisu ischemic heart disease ipo kwa wingi muno thini wa Africa na muno thini wa kamba kwitu na ischemic heart disease ipo kwa wingi kwa ume na nondo wa kwitwa kitu kita wa high cholesterol high cholesterol ni mauta alame thwa ndakamene mauta ni methembele pe mauta ala tona apa ulwela mundu wetwa na kitambi asuni fat which is safer pe motora medwa menda kama ndini meta cholesterol na wedwa na cholesterol yenda ikapinga tumiki patwango na mwethe no mwe ukapinga kakapinga kakiokezea ngo yikwata ndakame tumeta ischemic disease ngo yambe ya kwanangika adanaka at once uzaida mundu ndaitwa na thina nda hospitali akakoma nda zango yake na thina lakini yuke yunga at once nundu ikamwikibe kakapingika at once na ndoto na ukua dakika 5 kamino pingika you go na isije ipo kwa wingi muno ndiro kamba kwito ipo kwa wingi tena ya ipo in fact get trained daktari 30 years ago jaona mu Africa ukwita nundu attack na on Africa lama minus stroke na nini muno lakini matukano attack kana go na kwa brother kame ando merutia a lot of them na merutia even very young age. I'm talking about 25 years 28 years 30 years with them na nichokutimi and wala mena high blood pressure ni the major problem na nichokutimi if you got high blood pressure no sio kasa at least ni we control nondo na nini si asiaje ngemeru ni mone in fact nini si pai utui kana musi utaono
utaona mundu akatuja na metuke na nicho kitimi ila ne no kakuka postmortem andu ingi maibita methana thina mwingi muno kathia miona pe mundu pe kindu kinekio lakini I normally kama do and ngemata bige mea kini chiko nekikie na kiki nekikie nundu wa kiki and I'll be able to show them ko andu kurutia kana ito pita sudden unexpected out of death sudden unexpected out of death kana kikucha mundu mwima cha metuke kiki kwa wingi muno na kikera na kuna kikita kingi bangite nundu indi tiuya na muno sindu isio kanundu tiuya nendi lifestyle yitu thilie nundu matukwati ya leula refined na ria na maningi na tiko ya leula wa mukamba na tia mauta maingi because nundu wachu witha meyitu thina mingi muno na weambia tene nundu tiambia kwa leute musio tene asante tuwe wawa weta ni nekulia ibaya wa stroke lakini ngukabu inena ndokosa baba kwamba twalinda kane yes ni possible mundu atena thina wa ngo atena thina wa mabui okata ni mbio ndakame kwitha yeyulu exactly in fact and ringi in fact 20% and wala me matembete pa in the street mena high blood pressure 20% na yete and 10 andwele kade wa 10 1 2 3 10 andwele mena high blood pressure na mayese and they are walking ni chokti people drop at once na blood pressure yoka to test na tuizera wachao na blood pressure yoka pate kindu kithuku ato yoka ni waya nanga ngo ikananga mbio ikananga wongo lakini sindu isu idwa sindhuku mundu na blood pressure na chokti blood pressure mundu akuza at once na dutia at once pate any warning yes no mundu na blood pressure pekino yaki when chokti and on the above 18 years make sure kana every 1 month or 6 months maximum no check your blood pressure yes wewe bindamu withia ya matite muno ye twase 250 pressure ya 250 na mundu bado ngoti ndhuku na kila kindu kisawa itonyetha yetetu ni chao blood pressure tizera wana chao muno eta wana stress kana itata nicho kitumi andwa ingi madutia ilame otatania mundo in fact ase ingi makuza ilame okarania kethaka sasa mzee uzu manaya sio na member ina merenya kethaka mundu ayukila na ipalo kana ikwa erotia because the blood pressure is very high na blood pressure nila wethwa na some issues sio kuthina ngone ila we na kiuyo ngone ila we na stress ila we na kuwa we to warn hicho kitu matukumengi kuwa was not very good no that's kuwa warn kwamba some blood pressure kwitha wena nzika kwitha wena kiuyo ngone kwako yose ambata blood pressure na hicho kitu blood pressure ni kitu normal na hicho kitu misaingi ni kwamba tana ithera oyambene ila watatanya na mundu kana we wo muno ila ndo beko kita ila ndo myotetania ni ambata nicho kitu ila watetanya ila we utewo wambe akwalwe mutwe nundu withwa kwisa mindo muno nundu damage ningi ya blood pressure to usla uongo that's the first thing na hicho kitu ndo ngimambe akwalwe mutwe nundu nimyotetanya kana nundu wite wo kuwa war is not good kwitha na stress tikito kesio kwitha wena kiuyo ngone kwa kuna wasiwasi na nzika nyingi muno is not very good life is life just take it the way it is kila kitaka live it there are so many options in life kila tona yeka na cho na you forget about it nicho kitimi the blood pressure in fact mundu wa blood pressure or hospitali kiuchambe no meka ndawa koma because sleeping is treatment of blood pressure nicho kitimi ngai atunenge twekala tukathukumana tithio kama blood pressure cause time and wegala metho na blood pressure na la matakoma wiyo da mundu akoma sathi mwena yamga na amuka ndakakoma ingi mbaka kwacha nundu wa wasiwasi na kiuyu na stress nyingi which is not very good nicho kitumi sleep is the most important thing to treat the blood pressure apart from kwithwa wole muno no kiola wito no yeka masoesi maingi muno ichi tutete samro lakini ando ingi muno sibuzi majeka the blood pressure yambata muno no kese dia muno ta muno no de akaingi na mengi anini muno 25 years 30 years 33 years 35 years that age weza kwithia mundu na blood pressure nundu wa stress ya family stress ya business stress ya kila kindu that's not very good now that brings real problems in life kwa ndo mwa maasi kana mekwisilia kana nundu ni mbeke pe binyamo no ni sokwa to ema thina amwe makwata ndo alame na wito mwingi kwina kweli ndeto isune siago nila sio bongo kwithwe ai nundu we mbeke ndo sio kwa cholesterol in fact ando alame anene na mena
weight medwa mauta ndi wa nza wa ndakame and wala theke ne makusa muno because of heart attack fun enough just because mauta mo medwa ndakame ni na mo maita makeke athingia makalinda tumiki barua twango ko kila mundu wonde edwa na risk ya develop blood pressure na kwedwa na heart attack kila mundu wonde kun lazima uzethia kila tu nacho kitimi ando ingin mo hospital tumasi acha lipid tukachakana cholesterol yakuzidi hata ni nzio na ando ingi matukua cholesterol itwathi diulu cholesterol is high na blood pressure itwathi diulu na wina cholesterol diulu na blood pressure diulu win in a big risk na icho kitimi na muno cholesterol na itwathi diulu kan ndini waka ukamba nundu tisa makoyo nundu mauta mama ko ni matamba cha cholesterol na icho kitimi akamba ingine medwa na attack muno na koyo nundu maiza makoyo na nundu makoyo ni mauta mama ko ni mandama kathambia tumiki patu kwa twa thea na mautasu cholesterol kizani ya thea and nundu akoya fish oil kana omega 3 na icho kitimi is very important with there kila mundu ni wasisia na wisi pek ndukibida muno ta mundu anaye musio na atuchia at once it's normally very traumatic na this inechoctomy kusila kinukicha Uiiti no so kiza the andando masiwa the blood pressure and masiwa the cholesterol na blood sugar sindu isu si tatu si thasi mana muno adola me thwa mena mwimunene kana overweight thina wo muno ni diabetes diabetes na of course high blood pressure na muno andola me thwa mena me overweight me thwa na the cholesterol nundu mo tamamo mo ndakame ni makokanza ndakame and they are safer lakini andola theke mauta mo mekalande no ndakame and that's where the risk is tuisho kama yawa isio kana mundu no akaluke no sio akaluka yeah ni chao kikika mundu suke se kwithia ni wako ngale kwemwe na mundu sio musio na no tonyo sigwa kethia sindu sio ndetwa weta cholesterol yesawa pressure yesawa lakini mundu already wa paralyze ngale kwemwe matuku maingi ila mundu wa paralyze ila mundu wetha na stroke ila kameni choka by itself nundu ila ya burst pala pressure ni release in fact the bursting kana kupoleka kwa mwikipa ni is right there and release pressure nundu mwana la kwa kizululu kana motorbike na we kianza be nyingi muno ila ya burst the pressures that zebezu ni adala the same thing na kindu kila kitu ana ila mundu na high blood pressure na kitu na stroke kana mwika wake wipoleka uzaidi andaka ni adha na from there ona andwingi maidwa na blood pressure ingi ko kila kitu ake mani kudi uzaidi the blood pressure indi to na kumi control kana kumisia dikambata pe case ya mundu ndemo ndena pressure cholesterol yesawa na ni wakwa stroke na this usually paimwikiwa unaholika na maiko na cholesterol ni happen ya ni possible muno is possible ni kwithwa pe another cause nundu stroke ni kana thina wa uongo ni kwithwa ndakame tio bikabandu mwikibanuka ukapingika by itself pata stroke na pata cholesterol ukapingika ukithia pala mwikibozu wira ndakame zo yako bikabuo na uongo zo wikwa kana ischemia ni uongo kukwa kana ischemia ni ngoko kukwa na hicho kitimi you can have ischemic brain disease utena stroke na utena cholesterol hicho kitumiteka CT scan tukamana echoes diva yes exactly yes kwa musiaiza ni kana matukanu kana kila na neno munde ni kana kikucha andu aima cha metoke ni kinge muno na nitona kusia no kuthima kisina na mina akuwata kuno sio andu aima onde ukatema blood pressure blood sugar na cholesterol ibinda onde wa hospitali kwa masito enda Dr. Geoffrey Mutuma numete from Zambes Hospital nika kunikwa Kemri na wenda kukwata nuka Zambes Hospital ila Nairobi South C Mayo Road na namba yako ndo ngoni asimo 0722801299 na lenga ya Airtel 0734801299 asante ndi musese no bya no wakwenda ni anaitwa thino wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa umundi tukakoma naingi chumwani chukite nito Faith Mackenzie wa Mutunga.